Ngasi maril so mungku bikunja ke marin semegi part 2 duni asi part 1 da thangat kiba uyan ado ngasi di mulluga muk thangdare hak ninga photo duga thangdarga arrange tawbuni ko thoga ko inghalaba matung khang saba khang da thau hapuddo ngaiba sabado ngaiba oina sonda arrange tawsilani arrange tawbu loiraga thau da amuk taw da me ko thau sare thadaba yarni mathang thadarani ji thadarga kabak tawthokpi wani ko kola munningai pra masak poningai tawbunate afe kabak ubu yaningai tawbuni karigino harga masi moi wholesale ne ko moina sonda mapanda phambisingdo dukandar singda moi ka tawdaba thadamudaba mo loina ma moi yoningai man tawbuni moi business mawangse namit chupawa na surumina mung kaithena phamma leiba di ngamdabni na ko yumgi thabak suka tawdabni na ni ha ayuktagina baro dwai phawse sum si thabak se tawbna ayuk pung mari makhai manga dwai di hawga baro dwai phaw tincha mi matamje marin semi thabak se irai na tawbu yadaba tawse ji tawbu loire ba marin se tawrem atopa keno mga hajaramge aigi link YouTube channel ama leibne adu changasu yengbi yani taw haijatin he kasiem doina taw goina taw batin go la thaw mi ha hei ha na pang tho phongpa lekina ku fa nung de tirong the fa sing da pi khani mi atop na loge phangdaba ku fa na ta lobu yade moina kaba kai taw pro me hei ho kanuna taw kina jona khina tai no ngin thai mung tai ra sa mi the khoi kaba taw tho aga pi ri se kari gina ha kana masi dukan phambi sing duna amuk moina taw ga lum khoi phong san cha nungai ni ai tai ko semado adugi kan to ngai ase loir ga ji uthokre thin ma chala do bani se sini laitelar kanogi nangna ni ngai ngam ni ngai ona ba ha se smaina war suwa hona do bani mi oi bidi dana sigi kaba lumpu ai ngai wari samdarake kentauga moina tawruga lumpu customer singda sap tawba yaningai haina kaba taw thokuni pu khrani aigi mukbang tawba sinu gin se ma de harau jai se thada ba sa khani moi pa gi maning second maning da nap khre bye bye taw chakre matang asida aigi part 2 video se marin semgi asida final episode oira ayam yengbi gi damak thagat chari